Stanley, congratulations. Thank you. I think it's very happy today. It's first match as Zamalek win championship. Yeah, it's very nice. We are very happy. I didn't play, but I'm one of the team. It's a pleasure, you know. So we thank God for everything. What about Zamalek future? His future is very bright. It's very bright future, and I hope I can enjoy it. علمتك تقول ايه النهارده؟ قول اللي انا قلته لك. I forget. No, remember. انا قلت لك تقول ايه النهارده؟ Zamalek. انا خليته النهارده يقول سورة الفاتحة. قول سورة الفاتحة. قول سورة الفاتحة. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. كده كفايه عليه عشان هو Congratulations. يعني مستمرين معاكم وفرحة كبيرة. مايوكا 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 مبروك زمالك يلا مبروك زمالك انا مش سامع مبروك زمالك جعفر مبروك يا جعفر.